Tapi dina Mustafa tak peduli ben nyuruh dola tuli nyingke dari kantor Ria. Singkat cerita, Eko Kung Maliyah nilpun Mustafa keangkui minta tolong ngunin Saro dari sekolah. Nah, Mustafa pun langsung mangkat de sekolah nah Saro. Tapi dina sebelum Mustafa mangkat, tiba-tiba Mustafa Riyah nyuruh pelakonah mulai kapi. Padahal kita waktu mulai keng esoro mulai kapi. Akhirnya pelakonah pun langsung mulai. Akhirnya Mustafa langsung mangkat de sekolah Saro. Amar ke Ocen cek terasa akhirnya Saro pun langsung masuk de mobil Mustafa. Ben ketika Saro ben Mustafa lemangkat tiba-tiba Dullah dateng ben atanya de security. Tapi cang security Saro ampon lemule. Ternyata Saro ben Mustafa Ria tak langsung mulai beli ki entar de kenengah lakon Mustafa. Akhirnya Saro pun langsung sambih de kantor Mustafa. Ben edina kena ternyata Saro perkoceng ben Mustafa. Saro tak bisa apa-apa amar ke iancem ben tembak. Saro pun keng cuman bisa pasrah ben nangis. Bapak kebelun apa ya? Bahkan ketika gode romana Saro ki nangis ben tiba-tiba pembantu dateng kangkui ngatoen se ngakanah ben mamaeng. Edina embang tanya de Saro arapa mi nangis. Saro ngebeleh tapi tiba-tiba Mustafa dateng. Akhirnya Saro pun burung se ngebeleh. Hindi talaga. Ayun tayo. O sige. Ketika Maliyah dan Mustafa tepangakan Edina Saro tuli-tuli masuk de kamar Maliyah ka angkui ngalak HP nah ben nilpun Dullah. Bendina kena Saro ngajak Dullah kangkui atemu deku neng taman. Akhirnya ke deku Saro ben Dullah atemu ka angkui ngebele bahwa Saro Ria perkoceng ben Mustafa. Akhirnya kena Dullah pun nyuruh Saro ke angkui alapor de polisi. Tapi dina Saro pun tak gelem amar ke Saro Ria tak bengal. Akhirnya Dullah ngateraki Saro de romana keangkui atau toran de emang bahwa Saro Ria perkoceng ben Mustafa. Tapi tiba-tiba Mustafa dateng. Akhirnya edina Mustafa pun langsung ngancem Dullah ben Saro kalah ben tembak. Perdebatan pun kaget dia.